Thike ubungamuhle kakhulu before lo mdlalo befike abadlali bayo idrip befaka amakhokho abo bebona ukuthi lamakhokho acomfortable kakhulu kanjani isikakhulukazi endaweni enjenganalezi njengoba uMapensela uyibeka phakathi wayibeka phakathi uMapensela uMaskandi 1 idrip iqanda phakathi nenkundla bethola ke uNjoko kumele aphase uNjoko uyaliveza uthola ke uShongo uyaliveza na lali ibhola ke ngapha nakukhuba Kuba captain watrenda kutrendwa kanjena impela usevele wabamba ama-headlines impela ke akusasa wonke umuntu uzobe ekhuluma ngayo elihle igoli what a code elihle igoli babashangase ngempela ke ngisakholela kodwa futhi ukhotho ebengenza kangcono uJaiva ke alibeka ngapha ke uKhuba wenza njalo uKhuba elivana kamnandi ke kusala indoda sikaza ke uKhuba liyamthanda ibhola uKhuba uyalithola uyayiqeda futhi indoda uKhuba asibone uKhuba likakhulu asibona ke Shonga eliveza ibhola ke one touch ungelovi ethi ke uliveza ke ngapha yafika qala ke le ndoda ke uRatau wayishisa uRatau walibeka phakathi ke ngapha ke uShonga madoda uyaliveza uMapensela ethi ufuna uShonga wona liyonakala asibona ithuba le-3 asibona i-3 ke yaphambili 2 versus 1 asibone uyasebenza uJaiva simnike uyasebenza uJaiva ubukele ngasesiye ke ngempela uthisha wentambo kuphela asibona ngapha ke uShonga uyalivala ibhola uShonga kunethuba na baba ngalula yena ke ukhotso ezingeni ngempela ebesilindele kusuka ekuqaleni asibona ke nalo linye ithuba ke ngapha ke layo ke i-drip kungase ngene igoli la hlanzeka sibona ukuthi ke uPhilani uzokwenza njani na kunethuba na uPhilani uyayivala ke nali ithuba asibeke nako ngapha edlula kamnandi ke iyona uMaskandi uyayiveza uNjoko iphasi eyiveza la uyalifunda uKhuba bambona na yebo nakuKhuba Wasiphinda ezasengithini hayi khona akusazi asibona ke ngapha ke uMaskandi eliya ngapha kuKhuba wayiqeda indoda uKhuba wayiqeda futhi uKhuba nakuKhuba wayiqeda indoda uKhuba wayiqeda futhi uKhuba indoda nakuKhuba ufuna happy uKhuba washo ukuthi ke uPhilani uyaphila ngibona ke i-comment la aziphephise kana asibona iKhuba phakathi yabona ke la yabona ngithanda ukuthi ke mawuhlaziya wathi ke unoPepe ke uphelile ke umdlalo uphela nje 1 i-3 uMaskandi